Dreaming of becoming doctor? Study MBBS at NMC and WHO recognized universities in Bangladesh, Nepal, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Timor-Leste at a fraction of the cost in India. From admissions and visas to education loans, Good Shepherd handles it all. Visit Good Shepherd Shillong today. Uba lambak starwal marngar Presiden berim ke KSU ulaong. Baka seng kadang kemilan ti banyak keren baik bat ke Sarkar India halor ke jingdawa penbaik ya ke tungkam tungjam hanni grims. Haba keren sigilat pathai kubor uba lambak starwal marngar ulaong, bo menteri rang ba ulaong ba andang wat ya ke appointment na ke benta ke seng halor ke nika kam. Ka ibadai ke isu jo kene grim. Isnopo ba kadai ke central subject dari hati kupor ila tolong jeki ba kalian tugas Sarkar jelak lah intervene kupor ban kulat bandon joint delegation banyak keren ba Sarkar India hari kene padang pending sa kajing kalian di menteri Sarkar cukup kuat ke na wei so wei dinariang di pasang ngim sukman songhat bat nariang siam laong baya kaju kami memorandum tak dorkas cukup ki isu ulapan poi hakti jong uta nyun mesti pada pek cukup sia bat kalau ke Sarkar jelaro kalau kulat ban tenli nanti ya kaseng berkuai ban pendiok appointment ban nagaliang kaseng pendiok kuai keren direct bat minister kerusahaan bedai bat isu jom keren mati bon ke jerbat ke hapor negrem ke bangi in ke por spor ngiok snow ke por spor bat ni kuak bahantai kalau nak kebajak bet guarantee. Halor ke jingdawa bandan ke tungkam tungjam ke basai deka MPSC bat DSC uba lambok starwal marngar ulaong baka Sarkar kala pendu ya ke personal interview nakikam grade C bat grade D bat kidang sa tangkat tukat ni ha ke grade B. Biadai bat piniki kajing kataga transparan hakum tungkam tungjam ke makaseng ke jukren nak por support om tanghan MPSC bat di DSC babon ni ke ba tujuh keren. Irapan snow ba jiki personal interview nam tak grade B and C kadalu kadi dim pendu no andai nak kaliang jongka Sarkar kala pedi kena apa ya kasi andi la pendam kadan stang ya ka B kindia bagi ambil dan ki belong complications have an examine dengan kemi nanti bak Sarkar le ya ke godon kamtam bat kamtam ka jing khot jing subah haka tungkam tungjam hakun rupan kalau bukut subah ngan supan kelmau de yo arjar aku saw bahkan yang jongka Sarkar kelah house ke reform committee balakri di bak Frederick Hakongo ban bahasuk jing terekam jong ke MPSC ila ai ke ajmut nak kaliang jongka seng bat ngai ir lasim jeng ajmut jongki ru pokmat jong jalat ke stakeholder bat kata keju committee kala submit government bat kidon kat totally kiba MPSC kala penterikam bat idang panditir hak detail isu untuk di komiti kalau komiti kalau hak sebenarnya senang bah menunjuk penjina isu dari pembegalong kita kidon bentang tiba kaseng kalau ajemut 6 tapan bah dan pasti kilarung kita katuk kena penjina isu bat kidon iboni ki jerat ustuk betengkuk bakaan kamdai ke besok kamdai ilese kadami isni kendon ki jingkala bat kita ki bentang bang hak penkelana ke sport kenang bah tak jeng angdot ke jeng terang nak kalian jeng seng bat ndai tang jong ki siu jong babun balang kita ki jengru khang din kita jeng ya sempisan ni tai tang badon itu ki MNA kami tu officer yo kam ngasuba kendi bendu bandam no dei tang kita badai hok ban yo ai kan yo da dei menulu imdon kan no ke jeng konyo mesti merai kai bengi yang kan ngorem kolong ke tungkam tungjam hapo ko jala habaro department kedi belong transparent. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ye ka shop plus F haka jingsom. Yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki marbam ka jing mat lani ka rukom shed yeki. Balehi banai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya